Yes, reka mise ngo ikaze nanone bayitsa Wareserutse TV, nitwa MC Robert ngo wayikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Hanyuma tugiye kuganira kuri ibintu biri kuvuga kuri social media zitandukanye. Umuntu bitsa Bamporiki, ibyo bikomeje kuba ikibazo gikomeye, bikomeje kuba urubanza kuri Twitter. Reka nere kujya kuri Twitter meri nyuma. Ku munsi w'ejo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarekuye itangazo rivuga yuko amuhagaritse by'agateganyo, none hagaritse by'agateganyo, amuhagaritse ku mirimo ye. Mwarabibonye byose murabibona. Ijoro ryashize uyu mugabo yaje kwicara kuri Twitter ye arandika, aravuga ati nsabye imbabazi umukuru w'igihugu, nsabye imbabazi abankurikira kuri urubuga, nafashe indonke, nemeye nakuze icyaha cyo kurya ruswa. Reka dukoresha ayo magambo, nariye ruswa, Perezida Kagame arampagarika, ariko ndasaba imbabazi nzivanye ku mutima. Nyakubahwa muyobozi w'igihugu cyacu, mbabarira umfashe. Hanyuma mu kanya gashize His Excellent aramusubije, Paul Kagame aramusubije. Muze mbireba nanjye niyicariye ahantu, tugenda tureba ibiri kugenda bivugwa bikorwa kuri social media, tukibaza tuti Paul Kagame aramubwiye ati guhanwa birafasha, ariko hari abantu bameze nka Bamporiki bahora bakora ibyaha kugira ngo bakomeze bakomeze nyine bahere muri ibyo bintu. Nicyo araze kuvuga ati rero guhanwa bishobora gutuma hari umuzi munini bishobora kuza kubafasha. Niba ni Paul Kagame ubivuze, tukibaza tuti se uyu munsi wa none niki kigiye gukorwa niba His Excellent amaze kuba yemeza ko mu by'ukuri birasa nkaho nta mbabazi uyu mugabo akwiye iruhande rwa nyakubahwa Paul Kagame. Icya kabiri, birasa nkaho uyu mugabo yarengereye, yakoze ibintu byinshi cyane bituma umukuru w'igihugu cyacu yumva bimurenze, akavuga ati oya no. Burya baravuga ngo gusaba imbabazi ni byiza, ariko guhora uzisaba no. Bisa nkaho Bamporiki ibintu byo gusaba imbabazi abimenyereye iruhande rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Buriya umukuru w'igihugu yafashe umwanzuro, akafata umwanzuro ukomeye nk'uyu nguyu wo guhagarika umuntu ku mirimo ye, ni uko biba byabaye too much. So all my brothers, sister, n'abandi bantu ba followers mugenda mukurikira ibitangazo bitandukanye, tukirebeho dutange comments, tuze kureba ese mu by'ukuri uyu mugabo kuri kubona araza kubabarirwa, araza kugirirwa impuhwe, araza mu by'ukuri kuza guhabwa kazoza n'umukuru w'igihugu. Reka tubirebe tuze kumenya what is going on. Thank you so much Wareserutse TV, nitwa Barman MC Robert. Reka tuze kureba ese Perezida Paul Kagame araza kumugirira impuhwe, ariko yamusubije aravuga bati guhanwa birafasha, bituma unatekereza ikindi kintu. So Bamporiki atangira atekereza ibindi bintu, rero ibyo biri buze kumufasha cyane. Twe dukomeze tubere mu gihugu cyacu kizura ruswa. Iyo ukoze ibintu bya ruswa, we put you down, ntabwo tushobora kubyemera. Namwe mwe mubyumva, n'abandi bameze nka Bamporiki nk'uko Perezida bivuze, muze kwihangana, mwikebure, mureke ibyo bintu. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.